response. Music response. Music response. Music response. Music that triggers some kind of response. Hola a todo o mundo. Dei todo por este festival durante anos. Este ano son un xoguete roto abandonado. Por iso secuestrei o Making of. Making of. Isto non é un farol, é un DVD. Vou vos a poñer un avance. Vou totalmente en serio. Esta é a miña petición. Primeiro, 100 litros de cerveza para min e para os meus amigos. Iño tamén me vale. Segundo, 100 entradas para todas as salas. Terceiro, a creación dun premio que leva o meu nombre. Cuarta e por último, unha cena íntima ca Camila Bosa. Ou se non ser o novo Me cago en Dios. Ou se non ser o novo director do Festival de Cannes. Se non teño resposta, perdería isto. Por parte de ir para a cárcel, me cago en Dios.
raspado grabó mo Paco, me cago en tao. Xa está ben de tanta feiteirada. Longa vida ao rock and roll. Así, pequeniños de cornos.
Central. Dalle cacho. Guai que ben sundan estes tipos. Pasou o tempo, gamer over. Hai que facer algo. Quieto parado. Quieto parado. Solo quero falar con alguén que teña poder para negociar. Pois non nos leva nadie, Porque con nos coste, non nos lo leva nadie. Eu tamén son de Cans. Ai, era Pepe Puime. Si, era eu. Ai, pois nunca che pensei iso de Pepe, Mira que mosquiña morta que parece un santo, mira ti, Sí. Negociaremos para a cena con Camila e miña. As cervezas e as entradas son para min. Con isto quedo eu. Mi tesoro. Se eu miraría a pobre da Camila con ao meu lado. Nin a cenar, nin a dormir, siquiera. Dalle gas, Señor, sí, señor. son o rei do mundo.
Yes, if every angel's terrible, then why do you welcome them? You said you'd provide the bird bath if I provide the skin. Now I'm bathing in the moonlight, I'm to tremble.